Senga dinanga Singa bitawale nongo Ongai nanuma nondarula Duba kau masu Wayawe malombula viketa liwiti apa muritung mai programa mai bonga toko bokoti ndarong to tiko ni talnoa lago pate ke ona seria turanga toba tana mata sauti wayawe fagapo ia na mata intan roti kono ni talnoa doanga viketa angoni ni lau ndau kanta wa bugitonga nandu tumbaravi ia nangona ie sarong odi tuan to mone na walis ia kelitani ndo tongoni enan dau ni lali misanda na rongo sermandani ona itanoa belum nak koli ina bale buna muni bisuriti mai tingu na mundo program go wadang ina bale bu eu semoni botelib mai na korong mabana mai gunung balabu mai lau na tikino mulio we mai ni tu asana au wasu tu mai wayabu hospital nunggu tumbu angga sini buli tu mai buda be nunggu na mai na tewa iya awasu tu mai wayabo angga le tingu buli na kor na liste lagi na nunggu tumbu turang angga sini buli liste na kor mali angga sini buli ina Mabana district school eu sangai le tingu buli kina sekali lai mai na Korea sambil na buli lebu na kanda bulida pa bibi na bula ba korre na do ba ko kota kina lotu na kabo bonua menda kila menda ngoni binaka menda tumbuda menda ngoni binaka mai muri atbo da duru mana wil bola singa tambu na ngona au sambaki tolu ba lima sandavia klasin 2 juga andor kana kena do ba ko kota gitu pa bibi bir na tangkase menda tumbuda menda almatua mereni da tamata bula tamata yanga mai muri ambe ka sona bobuli yanga dau kretu mena kor kitu na nito matu bale libu tone ni tal mai nito kor nito tua Wilson lagi ko tal bunua turang ni lawatala ko ngone bua se mon botele ko bua tu neu na nunggu tua tu na tamai nunggu tumbu nunggu tata ayo koe durakana bobuli me kemi me na korro na ngona na kena ba ko kota na lutu kitundo via kabi kemi lutu na via kabi na vituna virona ni tua langi Wilson langi matake tua semo ni botele kono guada ya na via kabi kemi na mai buli kemi mai lutu vi sini dona bongi medal lagi na lutu ya ke bakau sini lang mai onar ni kana kuita ni singa tarapa e ba tuana ibo buli tani ibo buli binak enda bakilata ngongo na ibo buli mai kina mena korro menda el matua mai yang asar mali weekend sini baka me da tunga da mai tu subo da bulu me ba korro dona bula binak da kalunga ta na tumbu ta mena korro apa enda ngi meriti kuna kena yang enda raida leswe medara kila na lotu kila tanga na bonua kila na takadaka sakala lea ki milauna tite ki milai tite le pamuri to ni me tata ni me tua ando na bula darida ni bula ni vi bakalunga taki nanta tumbu taki tumai era binaka tananga si minta tumbu taki medara ni na ngoni binaka mai muri ando na tigina yo na ngona talanga usando rongo to wala na undo rongo to na batang ina ngona sona mat sere na rijonga undo rongo to sa pa ka undo rongo da bango sa pa ka meketok ya meketok rato do dender to ka no ngunana ndo dender to ka ai kan go undo ngana sere rongo da sa pa ka bi meke yo sikila re sona bunan pa ka sa re ti butumbi kina nanda talita kana lang sere rongo da nga sa tu da ka meke sing mentangan do mandua ya sona ka ba usang indo re da listali undo ke baka samtak oi re na buna sa pakai durum sa klechu beso na talent di tu weekend na talita kana iwatangi iyo sangi utimbia buli tu mai na korro me da na klasi 1 sangi me klasi 8 suba
ina Namboa Fijian School. Na puna aku ta puna sangke kami tos tali na bale na nantara sa lang may suwe sarong otan na sirwa pala lang na recho na ngona sirwa mi sa kita untuk urung ota bale puna ngona kita na may Namboa Fijian School ko yau amines ngona bu o manora singatale kita ubuli bata mika iyo ngona kita sa bikile tu migina sa kami tos tibutan lagi na papala ni langa sere we solibugu gitoka terkanda may reda na ritual na valia lalo na nguna may Namboa Fijian School sabi be tingu butong may kina utiaw sa may wuli ratskuna may wuli na secondary school ratskuna sa ngayo sa salim sarang nunggu ndo rongo servo walang yung sando talita ka sarang baliw gaindo na ndo to koribuli undo kan kuitom da koribuli matini ucinga ungiri to nan delindes ucinga watongo ndo rembe ngas nibuli oi me kan kuita ni wele nga ungiri ngona ni form 5 form 4 form 4 may koribuli oni to ngas nibuli jugo Master Nelson dalelo molom iya o kan itu ngas nibuli sa takan dona itu konsep sa Master ko sai untuk rongo ni rida juga ni untuk giring-giring juga untuk biar langasir juga mosan ndu madan musir me nontu item ni nontu form maka oi sandon sa malak serbi ya maka pindah biya we sacu na talita ka tingo may giring-giring ha sa lagi na konsep may kuribulia ola nga dona ser ni Cloud King Wolverton Mountain ando na sir makawsara na anangona ngoni buli harto ngi ronga na dormonga ni kitu form wataro o rongiring kita o watil tor ko la ngo ngi do mo giring mu watil tor wat ngi do tal na sangul ta panatan ayo ko ro ngi bek de gew o ngi kitu ni to item na singa ina singa nunggu lang sir na singa introduce gitu nito ngasni buli Master Nelson bangko Master Nelson sangay sumbunga mengo na wanga buka may Meriko Cloud King sana waro durmengo me langan don sere me batu ya klana kenna ka ye bakasan nga ha ka durmi utundo na kenna yalo sa sar tunga ni bati sa tiu me lomano ya lang sere ayo ngo ilang nga me sa tiu na sere ayo sa tiu na lang sere yo rang ngoni bukran na ngoni konsep ya rang ngoni buli ngasini buli sar tu isalang nga china sere hantu na kana pasau na ngoni buli ngasini buli na feedback ya sambo ndo sa pasar nga biya sa inspector ki usar nga me usa mo tobole mo ndulang sere na enangon sa utik ng guli pala meta ngasih do wala to ni nako wiwa maru tagilo mani vali we rama sali wala sari kurumuli yo do manta biya wa belit sa paraki nimber gitu mantel bigeta au di kalko. This program is brought to you by TABS Investments, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you. Looking for quality lumber for your next building project? Look no further. Here at TABS Investments, we supply Fiji's highest grade of mahogany for all your building needs. With our passionate sales team and friendly technical service, we can help you make the best choice for all your desired projects. Contact us today. TABS Investments, suppliers of quality Fiji mahogany, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you. Ya pinaka koli kona basau may kuribuli ko tuntu orang ngoni buli ngasni buli sa mau ngiti usara ka usa ngole basar mendanga mo tobole sana bi do lang ngasere baga may muri ando na uno tibuki na nungu pau ngiti iyo inspector ki umuro niu ati bulang ngasere iyo sa uti minabuli sa tungay lomang mo form tangan do nungu matangiringiri au tibu takadakan 1965 na madentu o takadakan madentu o na 1965 ia sa tunga ilomang matani inda sudu botaman tali tu ko pakai paku ko takatunga menda ia pakakara kau satu juga sa pakanga mo sabi na saranga me form tangan dona band no sa tibu lang sere na stage mo kita recording me pakanga uri tu na ritual alwe na ngona na iyo kaya na 60 au sa tingu may toba tamay da kaya
Kailangan nangun ilua irna nonda mo irna nonda kasi ersinda utali tawali mo langasere sen giringiri kyo endo tun coba ngo kemni endo langasere sen do giringiri enta mata budesa pada mun nilite tabe do batua ya dasin kan dame ngono ngota ndakila sengai don ila bulle bu eti guna kani langasere do giringiri langasere ayo ya mai tobata sa tu mai tobata sa tiu ya langasere ga indona telen quest dona telen quest ata kana 1968 na Fiji telen quest bisi-bisi ro balangi au turugina mate seran telen quest ya au maniwinta kana telen quest ya na kena prize au ngoli tonga le indona mada o tonga asa mo prize bina to le tuna international deadline hotel ya no 1968 ya nunggu ini ya sali besar sakila nunggu sala nunggu langasir nunggu winta ka au sa ta kata tuna matentu kata tuna medical department dona singa sarto lang mai ro ngoni buli ro ngoni india ro wa uniform tu meni buli ro lang mai ro mai rediau orang lama rumah itu nabiau, rumah ortobia form tak cukup tu naben, rumah nak cukup minta langasir, rumah nak cukup langasir, sampai tu nusa naiknya, oi, kerana kasar ngau tatan rata tu mu tu naben mu lakin, sampai kita form tangan anak Quintikis, form tangan Quintikis na 1969, form tangan Quintikis 1969 ya, kelangan nanguna, orang giring Old Tunnel, Saint John, New Tunnel, nanguna na giring talan nanguna. Kaya na kelas na iso ni giring ngona cingkali manganan dol dona bun kimi do watching na giring kaya waseng apa ngwa limu sang bulna sende yo ya men ngona 1969 sa form tegen kunti kita giring sa mbong giring libo libo no kita giring kina o kelas abi la ibi todo na biasa ibi todo kona buno kita do giring kina 69 ya na bosaran 1979 sangkai mitigu orang ngodi tu na recording mana ta mana pola share mo sangkai pakai bau ngiciki mami batana songko ni do pola ni Australia Sin Performing Rights Association ke baka member gina o member gina mo do pola share ranyu rata gina soni lagu kana royalty be ko ngata klati no ngo copyright royalty ko ya sangkai bau ngici ya mo pola share na 1979 ya matai nunggu recording na hibiscus recording sawatia sangga me recording be SPR 1986 kerana recording na SPR sambu kilele besar ya ko na share na Raida Lesu na tu dak mai libu na share ko sa kilele tu ngongo o share record ta saranga ngona we SPR wa kini be prosira talaga mo dokin nunggu katoni sawatia sangga mai o sanggai mai kona recording ko kita timur ko ni samai retirement matentu o sanggai mai takabangan nunggu studio ibale o sanggai mai keton tunga le na sere ko me babu iki na sere undo ulang mai liwa betria ngono liwa na kaset ngono ko sa biuna CD yo na yo donakana nda sasanga taka mai na nda langsere ya umuntaga undo sasanga taka tu mo achieve taka na kango na kamata na sera bisi rengo o bisi ba India na 1973 o winta na bisi ba India ko na Fiji ka sangit sitar na 1973 ya undo na prize bina talanga wala ko Australia mo le 23 days holiday Australia nunggu kai Sydney Australia o lokina awata kakina na nunggu sanga taka na winta na awards may na international song contest kami ko 1998 winta gina na overall second prize ni USA songwriting competition iyo na serang tu mai 1998 1999 buat balik tali buta gina don nunggu sera talanga na menta sua ibode kina bakiro nundolo ni bidanya kina tala winta tali winta kan don category the first prize in the world music category. Asa mo sona achievement kato ka. Winda kami na international achievement 1998 talaga na South Pacific International Song Contest at kami Gold Coast Australia. Winta talaga na serba tanga tu kami. Winta gina Tulna Awards. Na first prize in the world music category, na best South Pacific song, at na best South Pacific performance. Kito lako kito tulila nga sira orto na bektegya orto sulu talaga meke ukla na tiko na kana yaralo ayo ya sona achievement lele bu o rawata pata kina ke
Baka kini vitingo na kanina Quality of the Music Awards ka win ta kina na best composition to the my best performer kina best video clip no share na viti no partaisi mata kina tukuni uwe ta na video clip ya win ta na prize win ta na Quality of ya le buna achievement ka o maruta klan dona ka wari tanga na nonda elmo tuatak na talento mel mutu tak minda discipline te kentra sa kin tutunya minda garo no pinda me kuninda valo le tak ni el mutu tak mo yo tobole mo rota ona rota ko ando na kan bimbi o klani e do watu ando ngurai ibi chip tak ando na ka o pasanga taka na kena elo todo kuni talanga ni ko ngani valo le tak iya ko ka o edo mi no ko maru wali ni rida na vika rota mena langaser endo na ka o but di baka natali di nabulo mata mai es baka me part of your life mbaka na kana tutu ni ba Malia sa paraki. Malo italanoa. Ang nga andukan tapos tutun ni nukui. Reda puno sali ya tukina. Malo tip sa kena balil tu may italanoa me ados ramay indel ni nukui. Dep investment ngo endo telang abuno binak mendali uli mekin on takhafu me balakin on tapuchi. Toto kacil. This program is brought to you by TEBS Investments, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you. Dan ramai endua na singabo liwani dai mai wa manu sereta kama mai rangone menda mai veikila. I'm looking forward to some family time. I'm cooking up a bit of surprise, making memories that last a lifetime. Come on everybody, let's sing this song. Ooh, menda maro watamai, le nalalo mai wasivi. Ooh, beira nalala, menda kaila watamai, kaseringa engai. Kan tayo sa lang niyo. Nambay tu utara talando buka mata kita hunniu. Malo italano Ya, teman teman dan weekend italano. Ni beren ni gay dana rongot tu kan ni don sere. Madalo mai dana dia usar tu kan ni. Kinen tu italano mai lo mai bit. Siapa tahu? ho pinaka koliau iya na balata na copyright ukra na copyright ele usar resini mata tuwir copyright endo na kambimbi menta kilati ko kenda do bola sere mami bina itu songo na Fiji Film Right Association o ko register ta non resere irna composes irna do bola sere sini irna do lang sere do giringiri irna do bola sere e kambimbi kina irna do bola sere tingo ngo ni sara volando na sere sara kotondo na sere me register ni ambele me register tek na right ni volando na sere ko ya kambimbi tiko betani merkuni nanuma ni sali ketoni ngana sere sa salang itu sa baka wa tiangkat tu mo kasa rongo binacho num sere yo ke sinrot chicken to nila bo ya na sing indone kenda ngana kena rongo binacho num sere ratali takatu ya me rot chicken rot to nila bo mulai register nila mo nanu bola sere mulai register tan sere en Fiji Film Right Association ya dona kambimbi menta kilati lebu rando wele takatunga ibe we tukuni tunga go ndona kamera na numatiku na copyright do trantiki na we borita ka non completa na bola sere ke baka indua se le rua se le tolu se le va orto bola mat ndona sere orto kedongo merto register na sere merto 25% merto ngelewangan ni mangili register tak ningon la ko mekene royalty sa rawa sa wasenga 25% la bi Kongo 25% se 50% obi Kongo ya merto ya ndona tikina bimbia tele bu ngendole bimba ju muri
ni au talanga wa wili na sari stata kain dua ngetun sanga au talanga wa bola sera wa taka na kini wantangi endo na tina bimbi mere kilati ni sali risa endo na sere o ire keda na waita bi na kena bola ina sera merita mera ngi wasa wasa lewa ni na kena wasa ina percentage vi kongo endo na tina bimbi meta na copyright iyo na kora kena banga tangi talanga ni wantangi na kena le banga tangi tele vira so endo bola sera ngo ndo langa sera sabi langa tele so na sera makau ndo nga mekiri kla na right ya na copyright ya nona jugo kongo iyo kyo sabe langa ta se via bangataka iyo mole kerewa ke wer langa ya ndo tina bimbi iyo ndo tina bina ka bleta na mole langa tali ndo ser bengele langa cibali buna richo se taba ena ona royalty ena lakunga bi ko bola na ser ya ndo tina bina ka ya ndo tina ngameda kila nakakita ngawi nakatemo bangataka mo krea ana kena ida katanga ya tiwa mo kere ndo na serve bangataka so li langa tale numu recording ba kai ya ndo tina mera baka sama tati ku ba leo ira ndo bola ser pa mi bir sangai tumbu tak tumu ngono ngoe ayo ya ndo na tikina bimbia au sani tak ni na lebo na rongo na baka sama tati ku sa tiun ndo so na Fiji Film Association tiun kena bola ni ngole ki na ke ba ndo na kani lo motor tar tak bali copyright iyo na bola sere ndo naka eu manda ndo naka ni bola ndo na sere na quality mbeka na quality na kena vosa mbeka wa ni tu be sama ndo koli na quality na quality ni lyrics ngangana na melody na tempo e mata kina tangi ta bela kina ni sa tau ko sana ke kila ni quality ka pa mi na servability la na vosa bangantaki lebu na bosan sini baka sindo nganita sara rongo binang da watang na bosa baka sindo endo na tingina bibi au mantanga ni ndo bola ser endo wasra na lebu no busere ni na rongo da tungo watan tu da mai na lali nungu bonua na viti nungu partaisi lebu tal na ser ngai tunga da ser ndo ndo nungu ngai ndo me langa ciraramba lebu na ka ser bang bale ko rinda ratalita ka wirnang kasi atau wirasa sarangwan Wakando na sere bola na nindreu tuna mango na serengo au bola mai na koro betana serengo bola nga betana na rando buta ko mango to kana beka mai na koro kla mai na tabi koro kede era tuna bi mango biasa ni koro nga ya mata na anu sangon la lagi na situ mai na koro sebenarnya sangai primary na daung gitu tunga lo mani rara kendra ngwango gitu tunga wacing ko na do bi buku to mata kali tu uni mango ko ha kla anta pasol kana takaju ndo tu dipili kana puni mango yo jingi ya kami sumbu mango mai na kor na sa nambe ka sarabu ko sumu sar tunga mai yali tunga dalong kolonga ya ngora yali tunga long mango iya ya salang mango sama ya to na kana mango ngo yo ya kana mango me do sar ka sa na mata karan ro me sarara matal na bonu ya kento sangai tunggu ngole ni metuli biliga ara tanda butunga na kenra na mo kenra bek ko ya bola kinda sera ukila ni nasira inalanga ci ukila libu sar talita kambata na vikor kede itu kina buni mango tapi matakali lai nanda bulan nangona bulan indo lagi bili mango na matakali lai ayo ndang wale ani ndambera keda sara sakan yana be kana sera ndambera eda sara orang be asa kan dia sana kena pati be kana Loma ni bongi mera songo bata oiran nangonera ba solo aana bungi mango da bandaru tani mata alai mera beita anda loma ni bei au ia talenga nambose oiran be airan rauba se na singararama imbera arobo meraba ateapa inabuni mango mera sombe aila iana ana mango dawa aibu andina tangi atoa mera sabadi ilia tua honra menu mendangaila itomia mango dawa aila sandina ia nambo
Mose me randaula I vilia O I ranangone me raveitau ana ina Erambera e de sara o rambe asa ania Erambera e de sara o rambe asa ania Erambera e de sara o rambe asa ania. This program was brought to you by TABS Investments, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you.